erke bala. Arvаңыздар өнер сүйген қырғыз халқы қайраған қыз жігіт Сармерден ойын зор программасының 4-ші айналмасы назарыңыздарда. Атбай қырғыз елінде қалбыр өпкі, жез қанат, желдей күліп минген ат, қызыл қырғақ қолында, қармаш хандың жолында, кигендері қандағай, қимылдары шамдағай, балдары батыр қырғыздың. Бүгінгі Сармерденге көкірегі ырға толған, жүздері нұрға толған, айтулы ылайтала айлы үмітінің талантты жігіттері келіп отырады. Аннамесе алдыңыздарға біздің жігіттерді шақырып алуға рұқсат етіңіздер. Ана келіңіздер, жігіттерді қосып аламыз. Oy baraketli jigitler azamatsızlar. Taң айлуу элге шам берген, талантына таң берген, тамаша куруп эл журтка тарыхтан калган Сармерден демекчи биздин ойтал айлы үмүтүбүз сулуу кыздарын тосуп алыңыздар. Кана келиңиздер, кол чабуулайын деген. Қол чабуулармен қолма қоштап тосып алыңыз жігіттер. Азаматсыздар, бізде сөйлеңіздер. Ең оғылы шайырсыңа бүгінгі Сармерден ойынымыздың алғашқы программасы болған саламдашуы біздің жігіттердің атынан Тоқтаберді deyip Тойғанбай ағай başladık. Assalamualaikum kalın yurtum amandı. Ilaytala jeliden aytamini salamdı. Heytayın desem bir göz sözüm göv ançança özüm yok. Emi baykayın sezdim o çavular olsa kendim. Gücüm kıldıran o çamancı. Ilaytala jelgesi ırıskılı eldegi. Eki deputat çaylandı emi. Unçukpay koysan sen de gidek. Emi ırıskılı el bolup, elminin dağı jel bolup, sadakası gedeyin sağ gedebilir. Oy göçün göy. Başka oyga göy. Aylayın kılganda ayta versen götün göy. Kalması yok diye kalan kaşka düştüşü diye kalan kayranları sap olur, gerçekte salınan kap olur. Tuğanlar şu kara olacak kaptaday elin bugün hep salar, erten aytan sözünde, ertenki sözün başkadır. Bugün bir Sarmерден ötüp yatıp töreni, gezek verdim oy talgan. Айтыш өнөрү сөздөрү төгүлгөн, улуттук бир өзгөчөлүк көгүргөн, тандайдан чаң чуурута айтышып, акындык өнөр көрүлгөн. Анда биздин сулуулуктардын ичинен Бакирова Айтыхан эжекебизден саламдашы болсун. Қоштап тұрыңыз жігіттер. Assalamu alaikum.
balalı, akarlı ayın içinin alıp geldim salandı. Kutuyuğan oytaldan götürüp geldim salandı. Vurdum tüyüme bölündüm, ay götürüldüm. Geldi bizge sar nereden, yer gelip geldi garcerden. Salanda şu aytluğa, ta oytaldan ben gelgen. Geçir bile kalışlar ay, odamı sözdü deviysem. Alın suray elimdin, cinadı bekeleğinin. Dışkelakta duyulu, moron bolu uyulu, pişkeletak telinim. Çuvayındı akşatı sen, cüresüngü açuçim. Azgırınsan alışke, kalganın için geçigim. Kış gelse bizde üşüdöt, can canı var bir üşüt. Zamanımız tınç olsa, prezidentimiz şart düzöt. Kara geçe gömürün, ay çatsalar oldu ölmeyin. Alaylı çoluğum Markıs'tan adegende başkalar. Kapçıgayı çekerene sultandırak çarıkarak. Arçacıdı buruk suytay şamal vursa ön taraf. Gel koynuna gelginde hep toğlurumsun akbolsular. Beyli şair peyliken alaylı yeni ırcandı. Uzun caldı kıskardı, ır gece vurru ırsular. Irdagan ırgan boşu vay dairası at şarkılar. Ilay kalar cerinden, ırçılar çıkkan elinden. Batırman da kuştum şu kalmış özü gelişken. Törevek palvan uğruna da tuş geliptir peşinen. Moğul turgan mırzadan mınday olsa cengilen. Ertemsin be o şesse da tengilim sana tengilim. Böyle. Ne var gece? Olça atacağız. Kurban elimdin bizde oldu kulağı. Han demese biz dağı sar neredendi ulaylı. Ayta geçsem özünden ay çok kıyak çekedey baylen şonun urpağı. Şöyle deysin mi Bahtır Balban Törövek kayıncıktın tuğanı. Ekticaktan şık verip cürgün boş oturbaylı. Kana messe mırzalar kurbaylı da ırdaylı. Kana messe mırzalar ırdaylı da ırdaylı. Azamatsız ömrümüz ömrümüz aytkanıcı rahmatsız yazıcı. Андай olsa şehircege el menen жалпы Cumhuriyet yurt menen salamlaşıp algandan soň kийинки кезекte дастан айтууга берсек кандай дейсиз? Тура болот эки бала. Элибизде эр-жигитке жетимишелер аздык кылат дейт. Манасчылыктан кийинки эле эң баалуулуктарыбыздын бири дастанчылык өнөрү. Анда эмесе дастанчылык өнөргө өз кезегин берели. Андай olsa elimizin erkek uğulu köpçülükü talanты менен таанылган өнөр поздорубуздун бири жигиттердин атынан Азизбек уğulu Нуркалай 13 жашар баланын арманы деген дастанын айтып бермекчи. Ата kanında bütkün balamın, kabul al aytkan salamın. Kömülüm kança kalsa da iyi gözümden uçup karanın. Görünü cadde
At jölengede çalkalap, anda da baykuş atmaken senin aybındı turçu kalkalap, senin aybındı turçu kalkalap. Boruda seni jaralgan, bol bostur degi adamdan, haygar günüm var bekeni, atıştan yürüp jaramdan, ubaldan kokbos janadı, tas yürüp janalgan, apamdan öydü kürsünde, Atakan çöydü gördüm bağlandan, Atakan kızı gördüm bağlandan. İçine düşüp çalındın, içini dağlay camındın, sızda saballar cetinliği, sınanın ay başladın. Joğuttun degin atasın, joğu da menin bağındım, cırtlatıp koyçu bir kere, ato cıtındı yadan sağındım, ato cıtındı yadan sağındım. Baktalaymağa bunarı, barada tulan tunarı, kançalık bütökmesinden iyi, kaygırma kaygın ulanır. Kaygırın jetmey tübünü, git doşu katın çuvalı, uşunun varın sen, ato unutmay beni kullanır, ato unutmay beni kullanır. Önörümüz örkünдөй берсин. Анда эмесе сиздердин дастаныңыздарга жооп кылып биздин бүгүнкү саммиттерге өз өнөрүн тартуулап, элди шаңга бөлөйүн деп келип отурган сулуу кызыбыз Назарова Клара сулууда болсун. Курманбектен үзүндү айтып берет. Kırgız kıçağı elimdin, kırılgan ökün albasam, kırçıldaşıp tallata, kızıl kırgın salbasam, kurman bek attım attangan, kursun benim dağazam, kamın alıcı ipler, karatanday kalmaka, ök çağınday düşmenin, öpü almaka, öksü gönüldün ayına
azamatsız önümüzde kuruyorsun birazcık. Var olunuz, var olunuz. Anday olsa şairciğe. Bizden jigitler kızlardan kolumuzda kol oynatkan ölür. Elimizden ezelki tüylerinden kulak kandıra uksaq degen oyda turuşar. Anda şairciğe sarmerlendin gezegin tüy aytışa vereler. Barakette boş oturarız. Azamatsız Fatima Soğuk ömrünü ömründe eylesin. Üç duru ocağımız değil, üç kılkomuz. Çertildik, kuyuğa gelmeyip çevir kolsuz. Karadan körgün gözgü, jöpçüne köy. Bir okta aytıp bergiz, önörü bolmuz. Bizdin Fatima Soğuk'dan Barakette özünümüz ölsün. Manastan çuak kembeken degendey bizden jigitlerden adından sizlerden kızga жооп kılıp Şaripov Nur İslam degen jigitimiz Emgek Marşı degen ellik köyünü atkarıp bermekçi.
Ayal жақсы, er жақсы, вазir жақсы, хан жақсы. Аманды бұдайын алғай, жатқан төгімін алғай, жатса да төді тұра алмайды. Kamış öldürür, jigittin namız öldürür. Жақсы қыз, жақадағы құндыз. Жигит болсаң төп болғын, айтқан сөзгө бет болғын. Жабан аял, келін жуывай, иттен көрет, башын жуывай, иттен көрет. Көпкен жигит көп сөйлей, чечен жигит еп сөйлей. Бақылдаған жегені үй чечкенде көрөбүз. Шақылдаған текені су кечкенде көрөбүз. Жақсы жігіт сырт тамырза үйде қыл. Қызды үйде қыз жатпайды, келінді үйде күл жатпайды. Алтын башты аялдан бақа башты ер артық деп қойып тұр. Адеби жоқ жигит, жүргөнү жоқ атқа окшош. Жаман жигит жанын сақтайды, жақсы жигит элин сақтайды. Er çepinde çoğu etinde. Жақсы қызға жанаш, жаман қыздан адаш. Akıllı bala erkek, akılsız bala tendek. Жақсы жигит отты қарай, жалқы жигит қазанды қарай. Аял жақсы, ер жақсы. Ақсайдың башы жошол. О жігіттер, айтқаныма көнбөсөңөр, эмне болсоң ошо бол. Жақсы аял, жақсы аял, жаман еркекті жоғын бар қылар, жаман аял, жақсы еркекті жоқ қылар. Мақал, құштың түйіні бар, тақал. Айтқаның айтқан, өзің айтқан. Мақал айталай тақал. Мақал сөзінің көркі, сақал ектің көркі. Қуыр тондың içinde қуырасың жігіт өлбөсін. Тері тондың içinde пердесін жігіт өлбөсін. Байыға бермес күліктің жүрішінен байқасын, ашық болған жігіттің күлішінен байқасын. Al çocukları niye gelmişsin kadar caş çekekten uyalğanı ölgönü. Қоянды намысы өттіреді, еркектің намысы өттіреді. Оса қарағаттың барған жеріне ақ болып. Jigittin bari kızsanday, akıllı jigit ruhsanday. Қыз кезінде бәрі жақсы қақылдаған жинді қаттың қайдан шықты? Ағатылған кімде жоқ, сыйлашпаса жатса жоқ. Çok rahmat şahitine makal aytışırı uşul жерден тоқтатсақ. Осал үшін мақал деген емес, жатқа алып айтқандай. Ойылысын өзі келіп, кезек күтіп тұрғанда. Өлікті адам тоқ болып, жашында жігіт шоқ болады. Çok rahmat kızlar. Çok rahmat. Жаман ескі сақалды жаман еркек, мақал. Bu geçişte makal aytışa bergen bolsak, tağatlıkta geçip gideydi. Rahmat, çok rahmat. Razılık bildiririz. Qanday bolsa, qızdan 40 yaşa ulu bolsa, jigitke 70 azlık qılat dey çayısına. Sizler görüp turğanday, mına menin артымда олтурган жигиттердин баары bir четинен таланттуу жигиттер. Биздин жигиттерибиз шыбыр кеп айтат. Билесиз менен айтат. Эгерде бүгүнкү ушул беттеште кыздар тарап жеңилсе, bir кызын берсин деп айтат. Андай болса, Сармердендин кийинки кезеген жаңылмаш айтышууга берсек, кандай дейсиз? Жақсы болот эрке болот. Биздин кыздар оңойлук менен жеңилбейт го бул көрүнүштө. Алга карай болмаса, анда жаңылмаш айткуу кезегине берели. Асманда эки айры куйрук, бири ак кызга айры куйрук, бири кара кызга айры куйрук. Ак кызга айры куйрукты айры куйрук, кара кызга айры куйруктун жолун тосот, кара кызга айры куйрукты айры куйрук, ак кызга айры куйруктун жолун тосот. Асманда екі айры құйрық. Бірі ақ құйрықты айры құйрық, бірі қара құйрықты айры құйрық. Ақ қысқа айры құйрық, қара құйрықты айры жол тұтады, қара құйрықты айры құйрық, оса ақ құйрықты айры құйрық жол тұтады. Урматтуу катышуучулар, тартиби менен айтсак, биринчисин жай айтып беребиз дагы, кийинкиси
Bizdен bat-battan aytып berебиz. Тура болду hocam. Asmanda iki ayrı kuyruk, biri ak kıska ayrı kuyruk, biri kara kıska ayrı kuyruk. Ak kıska ayrı kuyruktu ayrı kuyruk, kara kıska ayrı kuyruktu joğun tuzut, kara kıska ayrı kuyruktu ayrı kuyruk, ak kıska ayrı kuyruktu joğun tuzut. Asmanda iki ayrı kuyruk. Biri Asmanda iki ayrı kuyruk, biri ak kıska ayrı kuyruk, biri kara kıska ayrı kuyruk. Asmanda iki ayrı kuyruk. Biri ak kıska ayrı kuyruk. Biri kara kıska ayrı kuyruk. Ak kıska ayrı kuyruk. Kara kıska ayrı kuyruktun yolun da sor. Kara kıska ayrı kuyruk. Ak kıska ayrı kuyruktun yolun da sor. Asmanda iki ayrı kuyruk, biri ak kıska ayrı kuyruk, biri kara kıska ayrı kuyruk. Ak kıska ayrı kuyruktu ayrı kuyruk, kara kıska ayrı kuyruktu joğun tuzut, kara kıska ayrı kuyruktu ayrı kuyruk, ak kıska ayrı kuyruktu joğun tuzut. Asmanda iki ayrı kuyruk. Bir kara kuyruk, kara kıska kuyruklu ayrı kuyruk. Bir ak kıska kuyruklu ayrı kuyruk. Kara kıska kuyruklu ayrı kuyruk, ak kıska kuyruklu ayrı kuyruk. Bu yoltusun, hepsi tosun. Çok rahmat. Bizdin jigitler hareket kılıp жақындашты. Андай болса шайыр жеңе. Биздин жигиттер тарабынан айтылууча жаңылмашты жандырып айтып көрсөңүздөр. Кана ким айтат? Gezek bizleri, ben kısa ile canımı saydım. Oytanlıklar, mekanizasyonlaştırılmışlardan mı? Bilmedim. Sizler mekanizasyonlaştırılganlardansızlar mı? O sizler mekanizasyonlaştırılmışlardan mı? Ova biz İki tane mekanizasyonlaştırılganlardanız. Ova biz mekanizasyonlaştırılganlardanız. Hukum turunuzdan jigitler, bir at torkaşka, bir at kerkaşka. Torkaşkanın mangdayaktı, je kerkaşkanın mangdayaktı. Al ökönü at deybi, attı mangdayın at deybi, ak deybi, at deybi, ak deybi. Bir at kerkaşka, bir at torkaşka, kerkaşkanın mangdayaktı, kerkaşkanın mangdayaktı. Al ökönü at deybi, attı mangdayın at deybi, ak deybi, ak deybi. Bir at torkaşka, bir at kerkaşka, torkaşkanın mangdayaktı, kerkaşkanın mangdayaktı. Al ökönü at deybi, attı mangdayın at deybi, ak deybi, ak deybi. Şaşmayın aytып, bir şamal жүрүп өткөндөрү бар. Şaşmayın aytып. Can Rahmat, işi var kişinin işi yok, kişinin işi yok. Bir at torkaşka, bir at kerkaşka. Torkaşkanın mangdayaktı, je kerkaşkanın mangdayaktı. Al ökönü at deybi, attı mangdayın at deybi, ak deybi, at deybi. Oldu kaytalabay. Bir at gel başka, bir gel başka, bir top başka. Gel başka attı mandayın aktayınca, tor başka attı mandayın aktayı. Attı aktayınca, başka aktayı. Buna bir son kaldı. Биздин кыздар айткан жаңылмаштарды сиз тараптар жакшы айта албай калдыңыздар. Сылча берди кыздар, сыйлап койду биздин жигиттер атайын айтылы алыска айтылган келиптирди. Андай болсо шайыр жеңе кийинки кезекте жергиликтүү обончулардын чыгармаларынан аткарыла берсек. Кезекте анда оончулардын, жергиликтүү оончулардын ырларына кезекти берели. Биздин сулуулардын ичинен Арзибаева Алина эжекебизден ыр белек болсун, колдоп коштоп, кубаттап турайлы. Жеңишбек Шамшиев агай, Ысбай Абдыкадыр агайдын кыздын сыры деген ырын.
kızdın sırrına bizden jigitlerden atınan Cannat Çomoyeva'mız, İsrafil Amanbayeva'mızın yolu kalı Akburan'ın boyuna degen çağırmasıyla cevap koymuşsunuz. İsrafil Amanbay hayırlıdır. Yolu kalı Akburan'ın boyunda aklı çalmasına kapayın. Allah'ınızda. Manaylı götüre tarzlar şimdi bırak. Mangdayında 3-4 ışık. O şurada bir bölmede kanca ışık. Bir bölmede 4 tane ışık var. Sebebi biri tuşunda tıkanda üstü var. Sen o şurada ışıklarda görmüyor musun? Bizimizden tatlı canım. Asman menen жердин ортосу канча күндүк жол? Күн чыгыш менен күн батыштын ортосу канча күндүк жол? Gün çıkış menен gün batış bir gündük. Asman menen jerdiki Asman menen жердин ортосу менен дегенде сөз. Asman menen жердин ортосу кабак менен таш. А күн чыгыш менен күн батыштын ортосу
мен туура айттым. Табышмак толук табылбай калды. Толук Жол эмес. айтчылар бар да. Жоғын өз айтып қойсын, айтылды. Бәрін айттық қой. Ерте менен 4 пұттайды. Түсті 2 пұттайды. Кешкілі 3 пұттап қалады. Ал адам 2 пұттағаны жаш кезіндегісі, аны неме, ерте менен. Айғағындай 4 пұттағаны жөнмелегенде күсі, 3 пұттағанда қалса барып таяқтағы. Жоқ тура шайшыға андай болса, сіздер тараптан айтылушы табышмақ тыңдасады. Gıdın жүгірген, кішмеше тоқылған, жашылабай салынған, жақшынақай көрілген. Gıdın жүгірген, кішмеше тоқылған, жашылабай салынған, жақшынақай көрілген. Бұл табышмақтың жоғын айтушылары бар, әрекет қылып көріп жігіттері. Шашпай айтып беріңіз. Gıdın жүгірген, кішмеше тоқылған, жашылабай салынған, жақшынақай көрілген. Біздің жігіттерден жоқ болған жоқ, жоғын өзіңіз айтып қойсаңыз. Gıdın жүгірген, кішмеше тоқылған, жашылабай салынған, жақшынақай көрілген, бұл саңыз. Біздің 1983 жылғы табышмақ. Кымың ұчы қыдан, қыз жіберіп сыдан, ең болсаң сырылчы адағы қыдан. Kırmızı uçukludan, kız civerim sıdan, yığılmasam sırılçı ağaları kıdan. Bayırıcı табышмақта отыр, бір жоғылара кетіп айтып көріңіздер. Табышмағыңызда менен тең табышмақ екен. Кызык эмес ми? Қандай дейсіз жоғыл? Кызык. Қызық дейді. Kırmızı uçukludan, kız civerim sıdan, yığılmasam sırılçı ağaları kıdan. Göreydim yok. Жоқ бар бұл шайшыға. Араздар әрекетке берекет бермеші жол таққын әрекет қылады. Hareket қылып көріңіздер. 83 жылғы Союздың табышмағына отыр. Yol ayıptırayım. Kırmızı uçukludan da başlar. Kalemimin ucu kamıştan, kat civerim tanıştan, işenbesem sırap gör, ayıldağı kalıstan. Yıkılmasam sırılçı ağda kıram degen, işenbesem sırap gör, ayıldağı kalıstan. Hareketler. Çok rahmat. Anday olsa. Var mı sizlerden daha? Ана біз қыздарға айтшы. Кичинекей түйүтүп, элдин баарын сүйүтүп. Кичинекей келинчек, кечке кирет сетинчек. Жоқ бар бұл жігіттер. Дағы бір айтып айтыңызшы. Кичинекей түйүтүп, элдин баарын сүйүтүп. Кичинекей келинчек, кечке кирет сетинчек. Кичинекей түйінчек елдің барын сүйінтеді. Бұл мен ойымша бала, нәрісті. Анан жаңағы күйренчек, секінчек, бешік. Нәрістерін салған бешік. Туура эмес. Тағынан да yaşadı. Эки жол. Küresi kim olacak canında? Oldu sana sen bir de görüyorsun. Ondan yok da, aytı yok da. Vardı sen görüyorsun ki. Oyuma gibi yok da. Cananın sevkinçek degen oyuna geldi. Sevkinçek degen, ben oyunca söykör. Tüyünçök. 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 Bundan.
Mahmutcan diyor. Mahmut durma. Mikrofon açar mısın? Mahmut dedi. Joe aytip koysanızlar. Çok çok. Cerasında çılgıyı pişirse Mahmutcan diyor. Var mı çok? Joe var mı cekler? Bizden çok deyip Joe aytip koyuyoruz. Cılan. Cıvan degen Joe oldu da. Sizlerle tanışmaka bizden bir tanışmak aytılsın da oşan bilen tanışmak aytılsın. Bizimizde konuşmalı tuğu büyütken. İçinde içine gitsin. Sıçtın da. Kovuz. Azanaklar bizimizden kalabalık. Kolumuz demez degen Joe. Canlı ilgili gelip beni tız sonra bir gün bıraktı. Sonra sıktım da neden bıraktı. Çok da tanışmayın. Aldıra karayı. Kulakları da Adamın olduğu yarmanı. Saldıula boboğlu, salamdaşı balalı, Ahmeniye gelgesyon, amandaşı balalı. Kırmannesi, kurbular, akçoğlu salalı, akıyı ettir başlaylı. Akıya, 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 akıya. Aytışçı aytış başlaylı, akıl koşup söz kılıp, kılıçtay kursaptardı elge tartı kılalı. Akıya, 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 akıya. Akıya, 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 akıya. Kıskatıp çaçın tarmalda, kırtırsa beni kırtırsın. Yerinin boyu kaşına, tuşkursa beni tuşkursun. Bir ok çukçunda yerine göğüne, çıkçıya dedi çıkçığın. Elini sügen diline, esimiz hangi kuşkursın. Akıya, 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 akıya. Akıya, 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 akıya. Akıya, 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 akıya. Açkı evde yankayıp niye karaysın. Açkı evde yankayıp niye karaysın. Beni soyup çekirde işine gelince aysın. Bütün kışın olganda cenabızday çaylaysın.
Ruhsat bize açıklar. Çok rahmat. Cihit pasajlarına ne yapıyor? Çok rahmat. Azamatsızlar, mırzalar sana ayılar. Ahirette ayışa versek, tabi cihit toç var değil. Ezetten gelgen saltmenen, akıylaştık bolgonu, tamaşanı götürüp, gelecekti oylaydı. Önüge össün Kırgızstan, Urpaka öğretme olaydı. Bir başkanı, çok rahmat. Ayışa versek, tamatıkta geçmeyeceğiz. Ahirette uçu yerden topladık duranlara, kiyinki gezekte yakında ırdan olalım. Mahsul görseniz şahitine sizlerden başlasak. Ondan sonra gayra bizden cevap olsun. Jaşı oldu ki bulan, ırdın biri ırz payanabız özüp çıkkan jer, ırları bir obonun elde rukkan jer, ırlakları ırtatıp, el artisti naam algan ırları öldür bulaktay İsrail'in uçkan jer demekçi, anda meselesi obondu ırlarga verildi. Bizden sululardan içine Cemişbek Şamşiyev ağamыздың jigitler degen ırların sizlerge sunmakçı. Oldu. Hoştu, kuatta turalı. Kana bizden sulular. Bana jigitler boşta şan doran oturalsın. Çok rahmat değil dağa, sizlerden kızlarga cevap kılıp, bizden jigitlerden atılan Nasır Hüseyin ağayımız Şekerbek Şerkonov'tun Talasım adlı çağrısından cevap kılıp duymakçı. Oyun boy boy
tartulagan Oytal Aylı Hökümetinin kızları jana Ilaytala Aylı Hökümetinin jigitlerine razıçılık bildirүү menen çıgarmacılık iyiliklerini kalayız. Adınızda sözgü Karakulca rayonduk madaniyat bölümünün başçısı Sulaymanova Bakıbı Rısbay Meçken çakır olasın. Sartuğun olçarolar bilen kendinizin kosoğlu. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чарага катышуулар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Баягыдан бери жогоруда Ойтал Айыл Өкмөтүнүн мырзалары менен, кыздары менен Ылайтал Айыл Өкмөтүнүн мырзаларынын беттешүүсүн көрдүңүздөр. Бул иш-чара жөнөкөй эле уюштурулган жок. Биз президентибиздин жарлыктарын аткарууда маданият кызматкерлери мамлекеттик администрация тарабынан буйруктар келген, ошону турмушка ашырууда алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Биздин бул иш-чара акыркы айланпасы деп айтсам болот. Бардык айыл өкмөттөрдөн кызматкерлер айылдын таланттары катышты. Аябай чоң деңгээлде уюштуруп өткөрүлдү. Бул иш-чара жөн эле даярлык менен чыккан жок. Бул айыл өкмөттөрдүн колдоосу менен, ошондой эле маданият кызматкерлеринин даярдоосу менен уюштуруп чыгып атат. Бүгүнкү иш-чара жакшы өттү деп белгилеп айтсам болот. Мырзаларыбыз аябай окшош формалар менен, айыл өкмөттүн колдоосу менен келген белгиленип турат. Сиздерге дагы тең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Мындан дагы чыгармачылык ийгиликтер ар дайым жарала беришин тилектешмин. Анан биздин кыздар, сүйүктайган кыздарыбыз мырзалардан кем калбай, ушуларга аттанып чыккан биздин кыздарга дагы, сиздерге дагы үй бүлөңүздөргө аманчылык, ар дайым чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Бул иш-чара ушу менен эле жыйынтыкталбайт. Быйыл келерки жылы болбосо дагы 27-жылы уланат. Мындан дагы анан ошондой ушу иш-чараны көп мындай колдоо көргөзгөн айыл өкмөттөрүнө терең ачык билдирип коеюн. Ушуну коштоп келген биздин калыстар тобу, мына Шайбе агайыбыз, Мырзайым эжекебиз, Сатмын эжекебиз, ошондой эле Минят эжекебиз мурункуларда болгон. Ошо эжекелерибиз дагы калыстыктай ушу сиздерди сын пикириңиздерди талдап, ушу сиздердин кемчиликтериңиздерди түзүүгө аракеттерди кылды. Ушу калыстар тобуна дагы рахматыбызды айтабыз. Ушуну колдоп келген биздин чыгармачыл буйрмандарыбызга да терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым сиздер аман болуңуздар, ар дайым биздин жүзүңүздөрдөн күлкү кетпей, ар дайым элдин маанайын көтөрүүгө саныңыздарды кош жүрөгү. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум, урматтуу командалар, урматтуу калыстар тобу, урматтуу күйөрмандар. Бүгүн эки айыл өкмөттүн Сармердин оюнуна күбө болдук. Ойтал айыл өкмөтүнүн атынан кыздар командасы, Ылайтал айыл өкмөтүнүн атынан мырзалар командасы мыкты оюн тартуулап бердиңиздер. Жагымдуу маанай, жогорку көңүл тартууладыңыздар. Чоң рахмат. Анан ушул иш-чараны башынан уюштуруп, райондордо айыл өкмөттөр арасында өткөрүлүп келе жатат. Салтка айланып калды. Бүгүн ушул Ойтал менен Ылайтал айыл өкмөттөрү бет келишип, биз күбө болдук. Ушуну уюштуруу тобунун башында турган Каракулжа райондук маданият бөлүм башчысы Бакыр Сулайманованын эмгек жамаатына терең ыраазычылык. Ушу районубуздун аймагында маданий жактан калкты тейлөдө, элдин маданиятын жогорулатууда кылган кызматыңыздар дагы да арта берсин, ишиңиздерге ийгилик болсун. Калыстар тобу сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Эң ушул командалар жакшы оюн тартуулап бердиңиздер. Дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык. Уруксат берсеңиздер, айыл өкмөтүнүн атынан чакан белегибиз бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат берсеңиздер. Ойтал айыл аймагынын айылдар
Ойтал айыл аймагынын айылдары менен Ылайтала айыл аймагынын мырзалары ортосунда өткөрүлгөн Сармерден оюнунда активдүү катышкандыктары үчүн Ойтал айыл аймагынын айылдар командасына Ойтал айыл өкмөтү терең ыраазычылык билдирет. Ошондой айыл өкмөттөрүнүн акчалай дагы сыйлык сыпатын тапшырып залда маданият кызматкерлери, биздин маданият үйдүн жетекчилери отурат. Ушул бүгүнкү иш-чараны даярдаганга ар бириңиздердин салымыңыздар зор. Кудай буюрса айыл өкмөтү тарабынан сиздердин муктаждыгыңыздарды, соо талаптарыңыздарды мындан да ары канааттандырганга аракет кылабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн чоң маанайда Сармерден өттү. Баарыңыздарды куттуктайбыз. Ушу кыргызда жакшы сөз бар, маданияты болбой, эл болбойт дейт. Ушу маданиятыбыз болгон үчүн ушундай жакшы жашоодо жашап, Кыргызстандын үнүнүн салымыбызды кошуп атабыз. Эми жогоруда Сармерден жакшы жеңгенди өттү. Тамаша сөз бар, аяк кишини эркек эч качан жеңген эмес дейт. Жеңишти ушу аяк кишиге беребиз. Рахмат баарыңыздарга. Анан биздин да Ылайтала айыл өкмөтүнүн ушу беребиз барбы? Грамота ошолорду тапшырууга уруксат этсеңиздер. Арда грамота. Ылайтала жана Ойтал айыл өкмөттөрү ортосунда өткөн кыз жигит Сармерден оюн зоот программасына эң мыкты катышкандыгы үчүн Ылайтала айылынын таланттуу жигити Чокмоев Жаннат Ылайтала айыл өкмөтүнүн арда грамотасы менен сыйланат. Жана ушундай эле арда грамота менен Ылайтала айылынын таланттуу чыгаан жигити Таев Мирбек мырза сыйланат. Жана ушундай эле арда грамота менен Насыров Үсөм мырза сыйланат. Карагулча райондук маданият бөлүмү Ойтал жана Ылайтала айыл өкмөттөрү ортосунда өткөрүлгөн кыз жигит Сармерден оюн зоот программасына эң мыкты катышкандыгы үчүн Ылайтала айыл аймагынын таланттуу жигити Азизбек уулу Нуркалый сыйланат. Жана ошондой эле маданияттын арда грамотасы менен Ойтал айыл аймагынын таланттуу айымы Бакирова Айткан Төрөгелдиевна сыйланат. Сыйлығыңыздар болсын. Ар бир иштин этеги болот. Туугандар көрдүңүздөр, эки айыл өкмөтүнүн ортосундагы акыркы Сармерденге күбө болду. Эми биз калыстар тобу айтканыбыз жок чечимде. Өздөрү эле айтып койду мына. Кандай экен, анан өзүңөр эле билдиңер. Эми ошондой. Быйылкы Сармерденде биз мына бак бөрүсүларына бизге дайындаган эле ушу дайым ушу катышкандардын эсин алып, кыйынчылык, оор шартта, анда алыстан тигинде мындай баары жөн замечанияларды айтып койгон, анан жыйынтыгын тең эле боло берсин деп. Себеби баары да кызмат кылып, баары да аракет кылып атат да. Анан аракетин биз анан мындай андай деп коюшка болбойт, бирок бу жерде айтып коюш керек. Негизи бул го биздин ичибизде. Ал эми башка райондар менен карашып керек.
Алдында ушундай таланттар ушул жерден даярданып өсүп чыгыш керек да. Биз жана замечательный айтып атабыз. Сиздер болбосуңдар. Анан эми мына жерде айтып коюш керек, жанагы программа толук түзүлүш керек. Нәрселер баарын беришмек керек. Кайсы өзү ким аткан? Анын фамилиясы. Кайерде иштейт? Бүгүн биз айта албайбыз. Отурду. Жөнүндө азыр оочулардын анан эме деп коюп жазып барды. Ар кимиңер өзүңөр даярдап беришиңер керек. Даярдап беришиңер керек да. Ийнесинен жүгүнө чейин. Кыздар силерде эки тараптан ошондой болуп калат. Андан кийин элдик оончу, элдик өр деген бар. Мына бул автор деген менен де тағы айтыш керек, аты біреудің еңбегі, аны біреу шығарған. Анан ескіргенімізде өлі елдік деп қойса, анда болмай ма? Амысады жаңағы Акималиевтілерін елдік деп қойғанда андағында Акималиевтері бар, қоқыстан көрсе қоғандай. Өзі да түсінбейді, елдіктегі не болып кетті менікі де. Ошол үчүн ар бир чыгарма зор эмгекменен чыгат. Ал оңой элдин баары оончу чыгара албайт, жаза албайт мисалы. Сөзү палянчаныкы. Мына Кытайлык радиодон телевидениеден берет го. Ошону үйрөнүшүбүз керек, ошодон сабак алышыбыз керек. Кодулдарды айтып жүрбөйбү? Бүт айтып чыгат. Себеби эмгекти баалашат. Анан ушул силер бу жерде мен бүгін айтып қойышым керек, қайсы жерде айыл өкіметі өзі чоң жардам берсе, ана иш көрінер. Мысалы, форма тігіліктер мұна. Шайбылық сен азыр тігіп бердің бе? Жемұрын дәйәрені сатып келе ойдың ба? Жемұрын тігіліп қалған ба? Жаңы? Senin yüzünde ne var öyle? Alkan bir forma görüp taşakta. Tiyattan karap durganda ama eski forma giyilgese jakşı spasiyası da görünüşte emin olmakta. Formanın tigiklerimizin yarı. Anan bir ayrı ökütlerimiz sizler yaşsınlar. Al bir bundan giyin de iş olur. Bundan giyin de kalosuna olur. Mına uşunda özüngөр baş bolup oturup alıp har bir konsertti başına etegine çeyin karapçı mı şey? Bizde tragon dep koyup da bir düşürmedi. Mına üzerinde oturup alıp demeler bilmem. Oşonda özüngör görüp anam bu yerge bışırıp durup gelseler Cenab-ı cevap olmalarında özüngör düşünmesine mına müzikantlar ancamışak düşünüyor. Bol olsa vaktiga aysana vakti ister düşünüyor. Misali bizde civerse biz barı şunu aytamiz. Bunday çık. Mınanday söyle. Sakınada mınanday dur. Çıkıp baratkanda mınday. Girip gelaytkanda mınday. Özde ırdav atkanda kanda. Janagında bir kız oğlum batıraldı aytat mına jerge. Mına ıntı. Hayırdan biz 2 günden biz şunlar olup gelip var. Abi düşündüm. Men aytkaным sen ulan, seniki men jönün aytırbayla düşündüm. Ayaba şur kalsın, ölöğüne ne dep kalsın, arka çok. Sizlerge, mına ol aytkandı bir kimin olsam da, kulağına kalçırgıda da giyin, gerekti. Giyin dağman olsana çıkasın arkasına. Oşonda faydadan görür. Hayatında ayışın teli. Anan ağır görürdüm mazmunu var. Oşun mazmununa çalışır. Beylik üzülüştü, alıp duruş gerek. Anı şangurlarla, Cenab-ı müzikantlar eteğinde ilk gününe boşluk koysamanda gelip sozgan geldi. Sen annele koyduğun abdan soğuk olan kadar eteğinde kulminasyon eteğinde dün grafisyon kessinler öyle götürüp var da bir parça. Buna uşular esingerde olsun, elimiz rahmet aytağız. Ömrün uzun olsun, daim atışın
jyyntyktayбыз.